Kei te tohe-tohetia rānotia te rereke o te tāmoko i te tetū, i te aukatitanga atu o tētahi Māori i te kuaha o Bar 101 i Kirikiriroa, mō te mau tāmoko ki tōna ringaringa. Ko tino tū ngā pihi o te kāhui tika tāngata i tēnei take, kei a Kingi Kiriona ngā whakamārama. Anei te moko i tāngia ki te ringa o Jade Tāpine, hei whakamaharatanga ki ona tīpuna me tōna whānau. Engari, hei aha tērā mā tēnei karapu i Kirikiriroa. Kua tāpiri atu taku tā moko ki wera o ngā momoa tuāhua, o te kēnge, o te kākahu, karukaru, wera āhuatanga katoa no reira, hua pauri hoki ki roto i āhau. Nā te moko i aukati hiaia Jade me tana wahine i te kuaha o Bar 101 i tētahi pōpraire i te āperira. Ko te kōrero a ngā kaitiaki i taua kuaha me mau hā te roa ia, hei huna i tana tattoo. We have to deal with the perceptions that our customers have, and so because of that we just take a blanket rule which is fair for everybody and just say if you have a tattoo or a moko on your forearm, please cover it up. Ki te rau atu koe te tā moko, kia orite ki te tattoo, he raru tērā. Kei te tautokona tērā whakaaro e te māngai matua o te kāhui tika tangata. It's not acceptable. You know, we live in an age where the rights of people to practice their culture and to practice their religion are recognised by international human rights standards, and we have to adjust our policies to accommodate that. E rua te kaumārima ngā amu pēnei, kua whiwhi i te kāhui tika tangata i roto i te iwa tau. Nō reira ko te kōrero a etahi o te hunga tā moko me whānui kē atu, te titiro. He should take it to court, fight it under the Human Rights Act, because moko is accepted in Aotearoa now. E ai ki ngā rangatira o Bar 101, ka whakae rātau ki te hunga mau moko ki o rātau kanohi, engari anō e rātu, kei te whakaaro nui a Jade ki te tuku amu ki te kāhui tika tangata. Kingi Kiriona, Te Karere.